Jakhongni phai trok arni pen Dima Hasao district Nikri plia pharman kangha. Kheroni along habit ingnarahu radaphan padosojo. Thengjang thu ara kanghupon ihung bolero pickup towara kungsucho. Karbi ang live Adap Abirta kilang aratona phan nilihin pen Adap kime kardomang pajeriklo kardom. Nili Abirta thanmang phi sami julibepi nonarjik tha bertang ton pen. Dima Hasao district alongta corona ke sokang dang thubam langajok DHAC CAM debolal gorlosa ahin pen nikri plia pharman kangkir klakja phan kapangda. Dima Hasao district Jasimet ahimpi haflong harong supialong men bang trogabang phuatum corona akeso kelong dun logajok district administration law and order lapen DHAC atum sitami manghupronglo. Bangso phuthak kedamtang jakhongni phai ke thomarni DHAC CM debolal gorlosa kapin khadate tongsekot pen EM nandita gorlosa ahin pen okpran asaikam law and order lapen district administration atuma phan phasi chingwai raplinlo. Maya long corona ke so kapangdang de jia phan arsik jit pen kachethan chimun mate BD sore CPC Dima Hasao district angkang kangkir jia phan cheparai ponlo. Bangso puthak DHAC CM gorlosa kaningje ponatengke COVID-19 ke so community transmission angdeng ankele rogajoksi hithi ruini aphan inkir ponchekpo. Jongsi bangso phi thanga ke so kangdang abe pulote hala so porahut chingwai ponthukko. मीडिया का तरफ से दिमा हसाओ का एक मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि दिमा हसाओ में अभी जो कोरोना लेके कोविड लेके बहुत हालत ख़राब हो रहा है तो इसीलिए असम गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव तरफ से और हम लोग का काउंसिल टीम से हम लोग बातचीत करके हम लोग लॉकडाउन 14 दिन के लिए हम लोग डिसाइड किया कल से होगा और 19 तारीख तक अगर हालत और भी अच्छा हो जाएगा तो हम लोग उसका बाद में फिर Bangso kangkir esek Dima Hasao adaratum kangkir aron kikroidun peje aphansi CM gorlosa pen kachuningri padopon कि ये कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए अभी जो आगे जो फर्स्ट जो लॉकडाउन हुआ ऐसा माफी हम लोग अभी मान के चलने पड़ेगा तो इसलिए हम पूरा विश्वास है दिमा हसाओ का जनता को ये आने वाला 14 दिन में अच्छा से ये लॉकडाउन मान के चलेगा और मान के चलने भी होगा क्योंकि आप लोग को रिक्वेस्ट करता क्योंकि देखिए इसमें लॉकडाउन अगर नहीं मान के स्प्रेड हो जाएगा गांव में फैल जाएगा गली में फैल जाएगा तो इसको ट्रीटमेंट आज तक वैक्सीन व दवाई अभी तक नहीं निकला है तो इसलिए आप लोग हम बार मीडिया का तरफ से हम रिक्वेस्ट करता दिमा हसाओ का जनता को ये लॉकडाउन मान के चलना हो Kangkira long aronatang ki hotpon lake towara kung kulat lapen chojor cholan ke doanta ing hab enangji lason si jongjong asahem school hai huita ing hab enangji radaphan kisung ke boy ki pipede je aphan urmi thelang lapen phomta arnike ada porphai kre isipen anikang sam porphai plian kenang sot ahar muhortar ke jora kulat phan thong kep an ing pulongji puta pangdakpon हम लोग डायरेक्शन देंगे कि वो 30 जो दुकान खोलेगा उसमें भी 30% ऑफ द शॉप दैट बी ओपन फॉर ग्रोसरीज सो द लोगों का कोई तकलीफ ना हो होलसेलर्स को एक सुविधा दिया है टू स्टॉक रिप्लेनिश करने के लिए करीबन संडे और थर्सडे 3 PM to 6 PM का अंदर में यानी स्टॉक जब लाएगा होलसेलर्स तो रिटेलर्स को वो लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा FCI का गोडाउन का जो काम वो जो जारी रहेगा उसका रिक्वायरमेंट है बिकॉज वो तो फूड लाइन है हम लोग का वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा और लोडिंग अनलोडिंग चलता रहेगा Lason thotsi Karbi anglong arlo alongta KAAC EM khomsing rongpia phan COVID-19 ke so ang thek kilongpon logajok community transmission angdeng an litanglo lasi KAAC kachari lapen district administration ahin pen sideng ponra Karbi anglong angkang arlo prabjin pen lapen RD padojot pen kangkir mate lockdown padupon kokasonte mesenji Haflong pen Suraj Barman Karbi anglong live Kheroni ahabar ongdung arong along habit ing narahur todam paksi chiriplikap sose soga chili kapana hawajok sai kati kiara ratum KAAC aphan kerap ka johang
Corona akeso abur pen muni ratum kedo kethak kacere nang takalilang halapu habit a ingna rahur penta arniwangsi kheroni ahawar ong dungarong aratum chere nanglo. Jasemet kheroni ahawar chengbong Tharwe hidi Maimaru Matikula Phelangpi Prilu Lapen Bogori langso arartum ajowangta amek anoke janglongle aduk dowai pailo. Lason se niphai pli ajo setami porphai kre simalom John Philkep Phokep sose a ingna rahur chengbong ahidi todam paksi chiri Philkep sose kipu danga chili lapen kipu phea chili anta panhok tekangerlo. Kapana hok pitekang sok chili ahempu Prokas rongpi alangli ningki oi lapen ningki pungpen kachathana tengke ajota hemta bangsong sidolo lapen la sohut forest asaratuma phan hangsi forest asaratum pen arplum dunta a ingna rahur angthin kethe katke pusi rongpia sanghur chethan pato veju lada ingna wanglo tumpini e pialo chili bang ha chili bang thikelo tumi alom peng pharu peng surisi along le bang dolo da chiri plikep tum ke hajera atum taing ton thai ya thai lo ke tu ya ju asita bag doing nar wang lo chiri plikep ke ya so achili ki phutang tha panghulap lo la hai non ta pahe no lap lo ke la pen ke non ni tum na da ke kisu hektik mane chili ta ki hanta velo ing nar to be pahino lablo ang tonta ki ing han hu ta pamen thailong ke rv punon chulom ke rv do bons ta men non ma rv kom u anlong ke kring at lo aman ke non ni tum ki sung hektik lo la dak ba ma chili ta tum ki a phana velo asi ni ka chunu ring tunga bang ke cm sar aphan ka chunu ring tung ma la hello je ni kum non la dak so ki a phan ini penap soke ia pan nang rapji pusi tum ahin pen ninga khale ramen him na bang pipe lo moje cm sar phan se ke rap thek ji mane phan se non ma ke kachuningri kapas runda ka bang ke la lo non pini penap ke thek pote ni to bang ke la chili ke na ma phan bang na hok pesita alang tum nang rap ason te ni to ma ra to ma sapsu ake joy da dopo alang li phan kachu dopo non soga chili kenam thujia phanta tangka maha kaduri do koklo la sining ke me ke ac acm tuliram rong hangpen bangso akisung pen nang pajok dun po mate tangka nang rap dun po busi pherang ke thingno kachuning relam the chepaklang pom kheroni pen mohonteron karbeng live Quarantine along ki dode tuma phanta inut pen inura phan corona ke so ki un pangcheng tanglo Karbi anglong arlota arleng ke thepera matsi corona ke so ki un nang ke chenga jok ka phere memeyang ang nangkeli phere meme chotkali donmalia tum phere meme pikanu pure chethan damta henuni athe quarantine aboha along ki dode tuma phanta corona ke so ki un pangcheng tanglo Lake West Karbi anglong pen banghini ok pran kilanga sai kamalong kachirabdun banghini abang phia tuma phan corona akeso ang thek long der phi puthot arling ki the ang bong pen kecheng si ok pran kilang ar pu kedeng em khonsing rong pia phanta pini corona akeso ki un ang thek long pondong keso pen kai ki ta chiri nangji lapen chepajok nangji pu ke than kimum kapin khatwera bang phua phansi corona akeso ki un loke lamso karilo Alang liphan corona akeso ang thek kilong pen Diphu Medical College COVID-19 se kelanga dimalong se kelanga phan pon Halapu bangso akeso kangdang de deja phan pura hawar ki har along kido KAACEM khonsing rongpi ahem setami District Administration ahin pen containment zone pangdang pondo Bangso containment zone sek maduta hongchon longle lapen hong pen setame ludam longlilo lapen gari motor an setame dam longlilo Corona akeso ki unke Karbi anglong arlota quarantine aboha along kidode atumang bongta inut pen inut ka phere meme keso kachun kecheng loma puta matha dame melo athe em khonsing rongpi corona akeso do ave kachini ni lapen angthek chelong leaprang alangli komama atum pentong kachingki kachethan lapen dorapet chorapet luni la swabang nangli nilita chini dundi lasa anutinta kachirok tokpen kido ke thak lapen administration ahin penta Saideng Ponsi Kimi. News report Sarju Kathar Karbeng Online.
Dihine mo apana malam so Abirta yang tomanik sinang. MS Punctual Stationery Humri damra lang damik tha labang suwa kula dalong nang litum kerang sora hormuan long iji lake ason kecho hormu nang li hemarlo kapang jangjia phan kenang sora hormu lapen kapre ka son nang litum lopon iji humri damlote nang litum thek ilongji lasi humri damik tha Punctual Stationery ka humri dam nang jadim lake rongkhilan dipu manja road Don Bosco Higher Secondary School adu Dipu Karbi Anglong Dihinu mo phibuthot Abirtar juthiglona Ingdengpli wana mahotsav aru ipen pache tondonsi ingnam raikom saikhiatum rongrup arlo thengpi kapechan ponjia phanpura thengpia rongpen danglo rada phan kowe aklim kerona sai dengponlo Southern Range Keronika Parlo Ranger Bibisontok Bipenja Ponsi Thengpia Klim Epon Bom Bang Bomsi Radaphan Kithir Thebasai Kechu Echo Somponjia Phan Kovia Klim Keronasai Dengponlo Bangso Ahut Radatum Thengpi Kanghulo Saiki Koansi Choklem Depo Lapen Methanga Biri Bithungalong Kithir Thebasai Setami Tiki Ponangji Pusi Ranger Bibisontok Bipen Radaphan Thanpachini Pon Bangso ahut raikom saikhiatum loti suding thengpia klim ke eke somasai ke klem bomahut tobara ko ngalong ihum ML04C 1850 Bolero pickup and thengjang thu a thengpia rak karthang hoba gari tobara rialong kisui chok thekpanlong Ranger tok bipen kaningje pona tengke kanghu pona jok lapu ingnam raikom saikhiatum du pu karjulong ajoksi gari katewara hutsi pasui chok tahai pu pusi ningje pon awareness campaign kora pasot আমি ঘূৰি আহোঁতে কমা আংলং বুলি জাগাত আমি এই গাড়ীটো ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ মানে তাৰপিছত আমাক দেখি গাড়ীটো মানে জংঘলত সোমাই বেলেগ লিকত সোমাই থৈ দিছে ড্ৰাইভাৰকেইটা আমাক দেখি মানে গাড়ীটো এৰি পলাই গ'ল তাৰপিছত আমি গাড়ীটো চেক কৰিলোঁ চেক কৰোঁতে আমি পালোঁ এইটো পাইনৰ ফায়াৰত কিবা কৰি থোৱা লুট কৰি থোৱা আছিলে তেতিয়া আমি ষ্টাফ লৈ কিবা গাড়ীটো আমি চিজ কৰি লৈ আনিলোঁ ইয়াত খেতিয়াটো মাৰ্কেটত বোলে পাৰ কেজি 50 টকা বুলি শুনিছোঁ কিন্তু মই একজেক্ট কিমান সেইটো মই নাজানো এৰাউণ্ড 10-15,000 মানে তাৰ ভেলু হৈ যাব পাৰে যদি 50 টকা কেজি হয় তো এইকাৰণে আমি যোৱাকালি ইয়াত আহি পাওঁতে কিমান 7:30 বাজিলে এইটো Keneblong check kanghua thengpia rak hithialong surikre pho an anam doji puta ningje pontu Keneblong check thengpia rak kepon bolero pickup ta Southern Range Keronia sa hemalong an pondetlo Halapu Khanduli Forest Sabirang Kangarlo Beat Officer Dagwam Bepen Japonsi Methanga sai ka chekle bomahut tado lang sualong ihuma number kabe bolero pickup pen thengjang thu abeng karthang hup ihuma gari neponlong Keneblong chega thengpia gari pen range asa hemalong an pondelo busi Abirta nang pali Keroni pen Mohanteron lapen hamren pen Danieling hi Karbenglong live Dongka mukam pen jengkha kachelenga to warpi kolonga along kedo amlong aroya thak kedena dolong kiruthupo West Karbi Anglong District Kilut Tumpreng Pen Keronia da Kacheleng PWD atowar PK Ekrong Vello Bangso atowar Jongsi Kahinolo Lapen Elongbak adolong Kirulo Pulote Halapu Kacheleng Arara Tumke Achithiari Kedakasonlong Lasonsi Kolonga along kedo amlong aroya thak kedena thengpia dolong Komantu penone kelar liderajok non ke Kiruthuji Angringsi dokoklo Bangso adolong lapuan kahinulong lok lake PWD asai kam lapen KAAC atum kelang kapang kreajoni lupusi KAAC pen akoy pipon West Karbi Anglong ke ongdum kenang soladim anke RCC adolong selampon bomlo setami kolonga along bangke palong pon koklo Bangso kichutang atheng pia dolong athaksi arni wangta suri araratum aok chikom romram pensi teroi nang bomlo
Lasi Prabjin pen bangso ki tutang atheng pia dolong kaselam pontuji aphansi KSA pen KAEC aphan KSA Amreng Regional Committee hin pen kachuning ripadopon. PW department pen tar pang thek puge theklong le lang. Pineso danger sign pulaso ki pineng ji pot. Lama ki ergi pineng ji apota paklang kilang. Stala bang ki itu main itung ke focus nenge ili tum bente charak tok do nenge department sorta lagi kalang mapu. Stamina pinigi thang nat ta bela. Jong si councilor sor lang chari do PWD department sor lang chari do pote pini laso awudian bridge sor condition abi de ji apolo. Lasi non ke bang jilang ke councilor sor PWD department sor nang litum kam ke claim lo pote tong sekot pen ke lang dun ji phansi nilitum lo charlia song pen tuning report pig lo arnian ta nilitum lo charlia song ta pen belek hamphang song ta na humri pig lo media staff pig lo isa pini councilor sor Garbeng lo autonomous councilor sor ta pini thang reply tawe nang ke nang komri nang hompat tawe lapen do tulang PWB department asor pini na to naka humri nang hompat tawe lakin nilitum karbilo charlia song pen ning duk piglo Dong kamu kampen kabon militi sopi karbeng long live. Nang napini Adap Abirta ke lapon sigang tonek lo dome thakme arni ki me.